pre svega nismo zadovoljni onime što smo pružili u Lajkovcu od igre, pa na kraju se to sve, da kažem, kroz rezultat ispoljilo. Što se tiče starta prvih 6 kola, mogu da budem zadovoljan onim što smo uradili. Ostvarili smo 4 pobjede i 2 nerešena susreta. Mislim da u posljednjih nekoliko godina to je možda i najbolji start mača u ovom rangu takmičenja. Malu senku na sve to bacili smo u nedelju, gde smo, mogu slobodno da kažem, totalno podbacili. Nismo uspeli, pre svega moram da naglasim da smo imali mnogo problema u samom pripremi utakmice oko sastava ekipe. Nažalost, izostalo nam je 5 standardnih prvotimaca, prouzrokovanim povredama na utakmici u prethodne nedelje. Pokušali smo da sastavimo ekipu koja će uspjeti da izbori povoljan rezultat u Lajkovcu. Nažalost, u tome nismo uspjeli. Od starta utakmice nismo ušli onako kako treba. Ekipa Lajkovca je bila dosta organizovanija od nas, agresivnija, pa čak u jednom delu utakmice imam utisak da su više željeli tu pobjedu od nas. Ne želim ovom prilikom da umanjim tu, niti da nađem neko opravdanje, ali mislim da je i sudija u pojedinim trenucima nekim svojim odlukama direktno uticao na konačni ishod ove utakmice. Što se tiče pripreme, opet moram kažem da imamo poteškoće možda i više nego protiv ekipe Lajkovca. Imamo tu problem još pored onih igrača koji nisu nastupali u nedelju, nijedan od njih neće biti na raspolaganju. U toj grupi još su pridodati trenutno Gavrić i Zarić. Pitanje kako će stanje biti sa njima i da li ćemo njih uspjeti da osposobimo. Jednostavno mi nemamo prostora i da kažem i vremena za neke kalkulacije. Ekipa koja bude istrčala imaće zadatak da se iz klubaca vrati sa 3 osvojena boda. Također želeo bi ovom prilikom da pozovem navijače da budu uz nas. Ovo je tek start prvenstva. Mislim da bodovna razlika u odnosu na Mačvu i prvu ekipu na tabeli Rudara iz Kostolca, koja je trenutno 4 boda, nije velika. Ima još mnogo da se igra i tek u nekom narednom periodu očekujem pravu sliku, pravo izdanje ove naše ekipe i verujem u ekipu i da možemo do kraja polusezone da se nađemo na onom mestu na kom smo svi priželjkivali. Pa nemam tu neki komentar, jednostavno neke stvari, ja sam posle utakmice sa Lajkovcem popričao malo sa igračima, izrazio nezadovoljstvo onime što smo uradili na toj utakmici. Mislim da nije ni vreme ni mesto, pogotovo nije vreme sad da pričamo o tim stvarima. Znači, na rukovodstvu kluba je da odlučuje o tim stvarima. Ja za sada imam potpuno poverenje rukovodstva, prema tome nastavljamo dalje gdje smo stali i verujem da ćemo vrlo brzo uspjeti da se vratimo na one pozicije koje zaslužujemo. Pa šta mogu da kažem publici, mislim, ne tražim nikakvo opravdanje za slabu igru, ali moraju nas i oni razumeti, bez 4 standardna igrača da mnogo je teško nadoknaditi. Šta mogu da kažem, trudit ćemo se svim snagama da ulazimo u svaku utakmicu maksimalno, da ispak na kraju budemo prvi. Pa pozvao bi sve navijače koji su u mogućnosti, klubci ipak nisu daleko da dođe da nas podrže na toj utakmici, znači će nam dosta.